pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras ti Radio Tiradpas. Kentepen Channel 13. Dan ninyo minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Tama lang ti Huwebes. Ket sa 11 ti mabilang iti bulan ti Hunyo taon 2026. Kasi ti sigod papagayam mida. Makadkadwa tayo ti Master Control na Engineer Ruel Laranang hasta mo ti TV sa TPN Channel 13 ni John Vincent Gumintong. Maumay man ni nagpalay lang kinagampayag itilawam at ang atang sumanglad kita maridayaw apagtengan nyo. Babaan iti dayto ya programa na pauluan sa miwingayo kidandane Ilocania. At ihagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara isoti si dadan namang Kevin kinmang pasangbay kada sinurat yu abo nagtidandane wana kay palaunan timinsahi kada sit patig yu iti biyag king kastamot kin lagi papagayam yu nayat at umartarabay ti dayto ya programa mabalin mo ti down ninyo kita kuminyo ti live Facebook ti DZTP Radio Tiradpas. Kita tingarot ti panglukat. Umuna sunata amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Mankin ka, no ay ayat ang nakmetlay. Tanganin jakap-kap nekan, no bisikat mangsawa. Adut sayang buseng, kasladinga paggugustuhan. Taginong ng kanpay, yak may bagay tasalihan. Dama, gekman ken ka, sinutpod no at tatapuso. Kay kadi madamdamag ko, when no siya piman anang mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't kutay napaypaso. Tanarigat di may kulbo, numanglimlimo taayat mo. Anya kadi nga agpaiso, alugar tuy ayat ko. Anya kadit kay kalian na pugnuunay a puso. Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulti tanagan mo.
ken ka no ay ayaten nagmetlaen tangamin yakap-kap nekan no di sika mangisawang agut sayang guseng kasladinga pagkugustuhan takinulang kanpay jak mo maiba kaita sa diyang damagek man ken ka sinukod mo at puso kay kadi madamdamag ko wenno siya iman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo taayat mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadi kay kariyan na pudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyak ko kinaulpit tanaken mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadi kay kariyan na pudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ipatay ko biyak ko kinaulpit kanaken mo ipatay ko biyak ko kinaulpit kanaken mo Call it thunder, call it rain. Never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late. It's hard for my eyes go to another place. We'll come round, we'll come round. Today ako sa payout ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagkaputi programa ni DSWD na ayuda para sa pagpus sa kita. Isugamit natin ang programa na nag-request President Bongbong Marcos at aming na pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod, ipagresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez
Gonzales. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers Dan sa 18 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam ng nagibasa, iba nagtirandani, kastamutin, lagi ti komenyo, ti live Facebook. Kaplawan tayo muna yung pagayam tayo unayat. At umartarabay, ti live ya programa, ita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Oran, Kangrunani ti Sudad ti Candon, Ngayan ti Radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at to yun ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Oran, Ken Abra. Ken ti amin na sagana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwar ti kapkap ni kanyo, ang motorsiklo. Nagite mo tawanan plano, mangirwar ti motor na, nodlat ang mamuyo kayat na ti agkamotora, kuyogin nyo lang umay ti opisina, ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation, at dati agur-ura ya 1,000 pesos, agon ko na ti tunggal at da, makuyog na customer. Na dati sa Studio tumawag, ti dahito ya cellphone number, 0927-6952-099. Pino kumuntak ti Bia Messenger, Tito Alcantara. Mabalin mo ta, bumisita kayo, karagiti na nakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation na Masarakan, ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager Winnoy Bagayo, anangigyo ti Radyo Tiradpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, inaisum mababalasang, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tapnoy sigida mahala yung mutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years self-teo registration, iti requirements to valid ID, kin may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagti mga nakabayad doon ti motorsiklo na,
kaya lanin na kita original URCR Timotorio sa opisina ti Philip Marketing Corporation Kandun Branch Kandun City. Astamot kargisan pa yung nakaala iti plaka ti motorsiklo da manipot tawon 2017 agpababa 2014 in kaya lanin uniklem sa dya opisina LTO District Kandun City. Ito kutyulang dagitay Xerox copy to original URCR Timotorio Agraman Valid ID. Ikablawan tayo ro na pagayam Rolando Gamuso and family Tibagar Kandun City Roger Rodriguez and family ti San Isidro Kandun City. Astamutin nga Mr. and Mrs. Roy Jodalyn Romero Juana Romero, Joao Romero si 620 Marcandas Robio Galimuyod Ilocotor. Astamutin nga pagayam Anita Labayo Benwandas Monsingarciaga Tibigbiga Sudipon La Union. Pablawan tayo mo da pagayam Angel Rakuya Tilantag Santa Cruz Ilocotoran Agnes Obrero Titalab Bantay Ilocotoran Linda Ondar Elsie Ondar Tiariwas Bani Pangasinan. Astamuton nga pagayam Alex Manaog and family Tisapang Galimuyo Ilocotoran Pastorano and family Terobio Galimuyo Ilocotoran and Rebecca Dagse and family ti Kalungbuyan Galimuyo Ilocos. Kablawan tayo mo na Artemio Kabangkala Erenyo Kabangkala Hilario Kabangkala Sito Barcheta Constantino Dolormente ti Barangay Banukal Lidlidda Ilocos. Astamot ki Melba Rosario Imelda Valdez ti Barangay Patpata Sikin Kandun City Camille Gasatan Ipaypayad Kandun City. Astamuton Karapagayam Bilmagani Gabwat in family Paryok First Kandun City Ed Nagalon in family Paryok Second Kandun City and Daniel Galcon Ikalawaan Kandun City. Astamuton Karapagayam Vilma Sulebon in family Joe Sulebon in family ti Barangay Mabilig Siga Ilocotor. Astaw tinid na Tolentino ti Silag Santa Maria Ilocotor. Erlinda Inorelia ti Arnap Salcedo Ilocotor. Princess Ulburo ti Caburao Santiago Ilocotor. And Venus Monte Tubidan ti Natividad Benguet. Adlawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Pepe Bautista in family, de Barangay Barrientos, Luna La Union. Incastamutin ken Jericho Lucero, de Quirino Tagudin Ilocotoran, Nina Isladi Tararampang, Balawan La Union. Ablawan tayo pa ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Christian Lia Batingan, de Barangay de Guzman, Mabini Pangasinan, Ken Merlin Uma, in family ti Samang Norte, Bulinaw Pangasinan. Hasta pa kay Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Kitating urto muna dani yung intay basa, managapo kilpagayam, Victoria Digay, New Era Batak, Ilocos Norte. Idani unana Paulwan, saanan na siya. Idil linaksid na, nagari niliday tirik na, linapunos na dagiti lulwag, anang talimodok ti kaunggak
kitawanin ranyag ama sirayak, nailibayak ngem nakaringak, naidasayak ngem bimangunak, sasan gayam masika ipakap ukawak, yung sikat ikatawak. Isisimak itan tinapalabas, tiyayat ngayon ka inukas. Dagi tilwak nagbalindan, apirlas, ako nakitan, asika itimalas. Sa pulong to day didungo, ngayon sukat mo, namawanton na yamum, amalangab mo. Sasaanin ngagbukar, day to'y puso. Amang lukat, paragsublit tayat mo. Agyamanak tagapot kinaulpit mo. Natukod ko adalem madalipato. Nabatok ko, malmus nga angus ko. It limtwad te kinatibker ko. Kunaki din na maudi pitik to'y puso. Kabinalkot na ubaw ngayat mo. Narukatan ti panunot ko, nawaknitan nagpanis sa lubong ko. Saanin na siyak daydi arinabak mo, demon may pakat ta kinagulib mo. Mukon nagtibalikas mo, di mon mayawawan tidalan ko. Suray ta tidani wana paulwan saan na siya nagkapugin Victoria Digay New Era Batak City, Ilocos Norte. Kita tilmot na rin timay sa sunata ay may pakuyog tidaniw na.
maragsakan na datoy tatayan, makakadwak na gito'y agtutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program. Dapay sa 18 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7.
Kablawan tayo nga rula pagayam. Doon na bungan di si Meorbos. Jamaica Maymay Rosel Largo. Asli Tumbaga Marcela Bungan. Ti Barangay Kulayo. Bani Pangasinan. Mas tamutin nga pagayam. Batot las igan lawasin. Ay mi Francia, Romel Francia. Jefferson in Aurelia, Domeng in Aurelia. Luis Ganad, Mr. Mrs. Clayford Isling Ganad. Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos. Ablawan tayo pa na pagayam, Rogelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocos. Arnold Doeling and Family, Tidasa in Arbacan, Ilocos. Espiritu Salvador and Family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocos. San Florencio Zuleba and Family, Napato San Esteban, Ilocos. Astamo tin England Beras and Family, Ibang Bangar Burgos, Ilocos. Alciancita and Family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocos. Anthony Dueling and Family, Tabor, Narbacan, Ilocos. Insani Calderon Montero and Family, Kinarayan, Narbacan, Ilocos. Ikastamo tin gada Mr. Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara in Family Tinalasin, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Rita Puro, Tikabugaw, Ilocos. Ni Wendell Lorita, Timagsingal, Ilocos. Edgar Marquez, Tibukay Abra, Abi Tigasol, Joshua Kitasol, Tikawayan, Ilocos. Astaw kin Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Ilangqua San Emilio, Ilocos. Astaw kin Kerbe Villaros, Matubay San Emilio, Ilocos. Ablawan tayo pa sa pagayam, Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tidinaratan, Salcedo, Ilocos. Kastamo tang Lorde Fusilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Gaspi, Galimuyod, Ilocos. Astamo Tinelbe, Solanyo, Joy Ulanyo, San Pedro, Candon City. Aglawan tayo mo ni Glory Baying Ibia, Santa Maria, Ilocos. Mansel Sibiliano, Nakadina, Tinambruangan, Kabugaw, Ilocos. Ikastamo Tinlito, Turalba and Family, Leo Turalba and Family, Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocos. Endivina, Rosendo and Family, si Kalimugtong Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo si Pirlita Mika Ironelia, Pirlita Manzano, si Barangay Kaliwaki, Salcedo, Ilocos. Ni Ana Kasim, ti Butobol, Balawan, La Union, Sali Baging, ti Kalimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Sandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Ingastaw, Tinwarlita, Pascua Cortez, Ikalangkwasan, Salcedo, Ilocos. John Rogodo, Tibugbuga, Santa Cruz, Ilocos. and Marisa Robia, Ikalitong, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Tiri Alcantara in Family, Marilyn Pitarque in Family, Bilal Alcantara in Family, Dos Alcantara in Family, Ismael Gaboli in Family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Astamo ting Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. and Mrs. Boydonor Ganaban in Family di Barangay Matpata City in Candon City. Kablawan tayo pa ni Lorna Bumaksa, Poblacion Villavisosa Abra, Armila Bilandres, Pipiligan Abra, Anali Asuncion de Bangad Abra, Lorena Divina, Iba Blasiwan, Santa Maria, Ilocos, Miriam Braceros,
Pakang Santa Maria, Ilocos. Hasta Mutino Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia de Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta Mutino Wilson Calindas, mga Pilipinas, Diga Gallardo, Santa Villacarta, Mili Gambon, and Mr. and Mrs. Landing Piliga, Lotin Family, di Barangay Bagani Gabon, Andon City. Kita tinggal tidani yung hindi basa. Kanagap po kinpagayam, Yolindis Nora Baisa Matias, Tita Gatsor Claveria Cagayan. Tidani una na Paulwan, di ka agkare. Narnuay yakari, tinkay ni batan. Tapno ayat kulang, iti matagikwang. Saldam pa'y tilangit, anabatugam. Tapno na ata papuso, it masilwam. Namati na kadagidi akarkarim. Taginuyugoy na dagita matam manaumbi. Iti kinaulimag tirabi. Pinaklun ko ayat mo anasude. Nasudi ko na ng obaw mo't gayam. Tay di agangay, nalipatamon di sa patam. Kaya rigam taya sukar, amadanda naman. Naikiwar lang, di kan nagparang. Sa dinong arudon tinagturungan, gay di karim makasla kapupudnuan. May yangad mo pa'y ngata, gay tarupam. Nuag sabata, perngunak pa'y ngata. Di ka karkari, no di ka matakdiran. Tati kari kitrupam ngay sarang. Dati piyapay, maramid pakakitaan. Yung tay kari, adik kap-kap ni kan. Right ati dani wana paulwan di kagkare. Nagkapukin Yolindis Nora Baisa Matias. Kitagatsor Claveria Cagayan. Kitagtrimot nga rod ti Maysa Sunata. Amay pakuyog ti dani na. Ragrag sa abinwangay, ayan, ayan. Nasudi karing karita ng tetrekta, ete posuta. Kasmanla di agresa, kasmanla di agkupas, samit dagiding oras. Ar-ara papel, day di deso.
abinoangay, ayan, ayan. Nasundi akaling karita ng tetrekta itipusuta. Kasmanlati agresat, kasmanlati agkupas, samit dagiding oras. Ngem kasano, kadpay ita, uray sungken kanyak ni iliw, apagdanggayan tagumamanen, amang sisipken ayan. Ngem kasano, katibiyag ko, nubukod ko tayag sulsulo, mapaayrik na kawan mo, tawan kanyak, nilagip mo. Ar-ara pape, day didisong tan nagpaspasyaran. Dagidirag-rag sa abinoangay, ayan, ayan. Nasugi akaring karita ng tetrekta itipusuta. Kasmanlati agresat, kasmanlati agkupas, samit dagiding oras. Ngem kasano, kadpay ita, uray sungken kanyak ni iliw, apagdanggayan tagumamanen, amang sisipken ayan. Ngem kasano, katibiyag ko, nubukod ko tayag sulsulo, mapaayrik na kawan mo, tawan kanyak, nilagip mo. Ngem kasano, kadpay ita, uray sungken kanyak ni iliw, apagdanggayan tagumamanen, amang sisipken ayan. Ngem kasano, katibiyag ko, nubukod ko tayag sulsulo, mapaayrik na kawan mo, tawan kanyak, nilagip mo. Mapaayrik na kawan mo, tawan kanyak, nilagip mo. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti
kastada nga agaramid. Dapat dagiti da duma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat namin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagito makikita dito dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tayo numutibiyang ta danonin dag dito no adag kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo, ang kaya nang ipagpagang dito sa Segundo Distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito, kanonan kita Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Eric Singson, kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito sa Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta dyan. Dan may sa minutos kalpasan, oras nga alas 7. Ito na ni Angela Fernandez. Hello sir, good evening sir. Great Command Mami Lolita, Reyes kin Mami Magdalena Ileo, TY sir, Rampara Santo Domingo. Paglawan tayo mo ni Pagayam, Bobot Garingo, Nariman mo nagbuibuya, live Facebook, DCTV Radio Tiradpas. Hasta mo itong kunani, D. Carpina. Kablawang ka man, sir. Tinaimbag arabim, kinkablawak mo dagitay. Kabarangayak ditoy, akib narbakan kin kastamot. Ijay Barangay, San Pedro, Santa Lucia, from Joy Batore Carpina of Akib Narbakan. Kaplawan tayo mo na pagayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Merly Valdez, Joel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Ruiz, Santol Launyaw. Hasta mo tin ko na pagayam, Sira Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjama, Tin Family, Timakawayan, Burgos, Ilocosor. Kaplawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra,
Gato Reyes, Tukepa, Luba Abra, Imagine Monses, Itamak Villavisosa Abra. Hasta mutin kadapagayam, Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Borita, de Barangay Boter Santa Maria, Ilocosara. Ablawan tayo mo ni Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, ni Patar Agno Pangasinan, Kastauti Lailani Rivera, ni Barangay Barlo Milsay, Mabini Pangasinan. Hasta mo tablawan tayo para Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Edimar Combas, Presel Belino Combas, Candida Combas de Barangay, Nayaman Luba Abra. Aglawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Jose Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominador Alcantara Jr. and family, Meleniego and family, Sopilo Balvin, Virilio Balvin and family, Stouting Lito Balvin, Dennis Aguilara, Director Jamat Jr. and family, Robenco Jamat and family, Nalangigan Sikin, Andon City. Hasta mo tingin Susan Galutan, ni Barangay Bagani Campo, Andon City, Nina Jose, ni Barangay Katirman, Candon City, Eric Saldua, ni Barangay Kamarao, Narbacan, Ilocosor, Kenlari, ang kisa si Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosor. Aglawan tayo mo ni Victor Abaya, ni Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocosor, Dayan Cortado, Tikalawan, Candon City, Ria Palya, Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tinungan Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, King Ansad San Esteban, Ilocosor, Kinalin Mina, si Barangay Cabcaburao, Burgos, Ilocosor. Hasta King Dennis Madriaga, si Bangkit Abra, Augusto Mico Alurina, Isuyo, Ilocosor, and Angel Arsena, Jabur Narbacan, Ilocosor. Maglawan tayo mo at ipagayam ang Elisabon Selection in family sa Kabarwan, San Emilio, Ilocosor, Marit Valdez sa Patak Burgos, Ilocosor, Anki Malano, Bangar, La Union, Lilia Dagno, Kasilagan, Banayuyo, Ilocosor, Misali Kodjama, Santa Cruz, Ilocosor. Kita tingarot ti pamalagip Manipod Master Control. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance, tapos kami po every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybay. Addan sa 10 minutos kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti kayat na mga reward installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Kinti amin na sangana Manipod Region 1 Ninganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso hindi kalidad branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayon. May kayo nag-apply, tulungan kayo makairwara, ikap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwarte motor na nudata mamuyo kayat na tiyag kamotor. Kuyugin nyo lang o may ito opisina si Royce Club Don Philip Marketing Corporation at dati agururay a 1,000 pesos sa gunguna itong galadam makuyog na customer. Nood dati sa Lutsudio tumawag tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Pino kumuntak ti Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan National Highway Andon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas. Karagiti kakapintas na isum ababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay umutlan ti 1,000 pesos. No makaiwar ti motorsiklo ti customer.
Pre-helmet lifetime free service, pre-air LTO registration, iti requirements to valid ID, and may salag komikar. Don Philip Marketing Tagururay, kada kayo. Dagiti mo't nakabayarin di motorsiklo da kaya lanin dagiti original luwar CRT Motorio to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City. Mastamot ka dagiti sanpay anakaala ti plaka ti motorsiklo da manipod tawan 2017 nagpababa 2014 kaya lanin uniklem sa dia opisina del District Kandun City. Tugot yun lang dagitay Xerox Capital General ORCR de Motorio Agraman Valid ID. Ikablawan tayong roda pagayam Ilina Kodjamat Piligalot Corazon Caliboso di si Caliboso Manalin Kodjamat, Caroline Kodjamat, Cross Kodjamat, Robin Kodjamat, Kalangigan Sikin, Kandun City. Astang Kenji Carpina, Joy Baturi Carpina, Gloria Carpina, Jamie Carpina, ti Barangay, Akib Narbacan, Ilocotor. Kablawan tayo mo ni Roslyn Yanga, Cecil Ramos, Sita Gadia Valdez, ni Arias Yolanda Rosario, ni Barangay Patpata Sikin, Andun City. Astaw ti Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, Dorocho Ortiz, Yugardina Ortiz, Barangay, Nagsabaran Sur Balawan, La Union. Paglawan tayo mo ti Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao Castamton, the Villoniva family, Puntawi family, Muswila family, the Barangay Partong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo muta, Sinyan, Rondelia Grove, Kaskara Pagaya, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bagdayan, ti Barangay, Kalomsing San Emilio, Ilocosor. Astamo ti Barangay Captain, Ilincio Banwa, Barangay Kagawa, Arcadio Gomalio, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Sibsibbo San Emilio, Ilocosor. Astamo tun Karapagayam, Barangay Kagawa, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Lisa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Juan Kodjamat, Barangay, Alangigan Sikin, Kandun City. Astaw ting Greg Lawagan, Manuel Kidao, Ana Kidao, Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Astaw ting Bin Saludo, Abit Saludo, Nixon Dacuasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kita tingaro ti Dani ng Taybasa, nga nagapo kinmiya Diez Karuki, ti Tuaw Cagayan Valley. Ti Dani una na Paulwan, iti ungto ti Bulalayaw. Iti tunggal basing kawul iti biyag. May latak dagiti agduduma pasamak. Amang ruros panunot tanalinak. Mangungaw kinasantak ni Arapat. Umapay ti kinarukop, adipin oblag panunot. Agtudalwa, ti mabubos kapuanan kinadurso.
Rag-olag yung ng gundaway, aparswa. Mangirarum tinakatikawan adana. Iti pakasaritan, titunggal linabang. Naliday man winunaragsak, adda-adal may baskag. Kiti tilikodan tilulwa manakanak. Sumiray tiraya ninamnama. Pasantaken nagitinalpay ngarapaak. Ikaguman nagawaten aring gawis niragsak. Kitsuruten dananay sangrat. Mangitunda namnama baru abigan. Kalpasan na unday apanawon, apanag sa lukag. Apitin bunga, sakripisyo kinrigan. Nanamun kinalinag, niyarapaak. Itiong to tibulalayaw, kalpasan na dua bagyo itidiagan. Raita ti Dani wana Paulwan, ituong to ti bulalayaw, managapog imiya biskap roke, ituaw Cagayan Valley. Kita trimot na rin ti Maysa sunata, amay pakuyog ti Dani na. Dito'y biyak ko
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late, it's hard for my eyes to go to another place. We'll come round, we'll come round. It's been fun with you. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga biti ng Guardian di Balbalayda, di naduman sa akin pa masapol daw umalis di Balbalayda. So iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito di calamity victims. So Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao,
fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added ko na yay. How to cook kadaw yay, no pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan lang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubong makaison at katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak sir napinta sa laumay. Sa nalagaan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito, so makunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Adan 30 minutos, alpasan 2 oras kalas 7. Kalbna tayo nga rodi pagayam, Alfonso Rayray. Manariman nga buibuya, di live Facebook, di DCTV, Radio Tiradpas. Kasta mo tinakablawan tayo la pagayam, Eunicio Dakanay, Larita Ragos de Barangay, Alaotit Baknutan, La Union. Kastamutin ka Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga Baknutan, La Union. Maglawan tayo mo na Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, de Barangay Talyawin, Tagudin Nilocosor. Kastamutin ka Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Geoffrey Cadornan, Mindapalo, Jun Byron Genderelio, ang babag ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Aglawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumopian, Annabel Tamayo, Marilyn Antolin, Kereminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Kastamutin nga pagayam, Ediboy Lovindino, Emily Lovindino, Melchor Lovindino, Angel Lovindino, Kirelio Legaspi, si Barangay Gilom, Dalawa, Lilom, Ilocosor. Kablawan tayo mo da Edwin Sullivan, Rick Rivera ni Michael Katabay, Luming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribain de Don Philip, Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Hasta mo itong karapagayam, Delia Kidangin, Dio Kidangin, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Yarin Benito, de Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Mark Antonio Gratuito, de Barangay Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., de Bagani, Obog, Candon City. Hasta mo itong Kinsila May Romero, Cardi Romero, Lisa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martes Romero, Kim Fernando Romero, Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Maglawan tayo mo ni Rosalyn Garriga, Pinalin Garcia, Romami Toquero,
Edmond Gamata ti Ban na Yuyo Ilocos. Hasta kablawan tayo ng Dadila, Labira, Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, Tinjin Garcia Ortega, ni San Fernando City, La Union. Hasta mo tin Malua Baya, ni Candon City, Magdalena Ileo, Apato San Esteban, ni Locotoran, Ili Tihada, si Kinarayan, Narbacan, ni Locotoran, ni Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Locotoran, Kablaw dahil ito nagapo, si Carlito Estranyero, ti Barangay, Sabangan, Santiago, Locotoran. Kablawan tayo muna pagayam Albert Cachol Masan de Pilar Abra, Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Locotoran, Eric Paulo ti Pawa, Bigan City, Kenny Lester ti Laplapo, Belia Besosa, Abra. Hasta mo ti Badwa Family, Ken Garcia Family ti Lumaba, Kinapapaya, Belia Besosa, Abra, Kablaw dahil ti Manipo, ti Gomintong Family, ti Barangay ng Matican, Santa Lucia, Ilocos. Lawan tayo pa ni Janus Caro Orpilla, Janes Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan, in family, Tanaya Gabayan, ti Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Truserena, Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Belog, Barangay Naglibkan, Santa Lucia, Ilocos. Gastamo tinamor sa Libo, Lorenzo Lawagi, Walyeta Lawagi, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Maglawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, Orinico Bustamante, Provincio Bustamante, Barangay Matpata, Balawan, La Union. Kita tingorot ti Pamalagip Manipod Master Control. Twelve Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na Dapat sa 18 minutos, kasangwanan ti oras, alas 8. Kaplawan sa Ruda Pagayang, April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang di Barangay Amgin, Candon City. Astamot Tira Pagayang, Bruli Gabaldon, Pinaminandaya sa Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosora. Paglawan tayo mo ni Richard Chan, ti Orsadan, Suyo, Ilocosora. Ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawan. Alfredo Baclayen, Kendores Ramirez. Ni Barangay Mabili, Sigay, Ilocosora. Hasta mo ti Milani Kabamban, Marsan. Delvin Ganadin, di Barangay Tangki, San Fernando City, La Union. Kablawan tayo mo ni Jason Lebaine, Marlene Ventura, di Barangay Magallanes, Luna, La Union. Kastaw ti Henry Tangalin, di Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo mo ni Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugasto, ni Barangay Darapidap, Candon City, ni Edwin Azuren Bisquera, ni Bangga Dabra, Quintes Mina, ni Kapkapuraw, Burgos, Ilocosora. Astaw Kimbabi Corospe, Daria Baba, ni Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosora. Bernardita Libaton, di Barangay Bugnay, Candon City, Janice Mila Chica, di Cantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Paglawan tayo mo ni Cesar Baglio and family,
Vincent Diego Senior and family, ken Ryan Balios and family, Langigan si ken Candon City. Hasta ken Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, Barangay Culayo, Bani Pangasinan. Hasta mutun grapagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruben, sa Barangay Pinipin, Santa Cruz, Silocotor. Hasta pa ken Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, sa Barangay Laso, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mutun grapagayam, Joker Bilaso, Jeffrey Dangkikan di Barangay Mabayuan, Santa Cruz, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan family, di San Nicolas, Candon City. Kita tingarod ti Maudia Sunata, amay ruknoy ka na kay amin na pada-pada. Dapat sa nga 12 minutos, masangwanan ti oras, alas 8 ngintay panagpakada. Ikablawan tayo ruda pagayam, Jose Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barroga, Miriam Corbeto, Sunshine Sumakyab, Danny Del Rosario, John Balucanar, kinikita amin nakakadwa na si Claudia Nestor, ti Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocos. Hasta mo tinakablawan tayo ng Retired Master Sergeant Arthur Passion,
Kura Passion, Kati Passion, isisalin kin Barangay Captain, Mr. and Miss Ruben Mamaklay, di Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Hasta mutun Karapagayam, Bit Alcantara Domino, Lisa Cortez for the Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Mirilda Piawin, Clarita Domingo, Tisetio Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos. Hasta mutun Karapagayam, Willie Romero, Tilaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berelio Pergelina, Domingo and family, Mr. and Mrs. Pinamim Brenda Ramte and family, and Mr. and Mrs. Elio Marpes Domingo and family, di Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Dagiti kayat na mga irwarte installment na motorsiklo at to yung ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrans Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana, Region 5. Itjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad brandi da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa isuray niyo gagaya. May kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makaluwarte kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Nakisay mo tawa ng plano, mga iluwarte motor na data mamuyo kayat na tagkamotor. Muyugin niyo lang o may. Ito opisina ti Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. At dati agor oraya 1,000 pesos. Agon ko nati tunggal at makuyog na customer. No dati sa Lutsudio tumawag. Tila ito yung cellphone number 0927 695209. Minno kumunta ki Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Marikina na Kamata Branch Office, Silong Philip Marketing Corporation, ang Masarakan de Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Tilanba, sa pulin nyo Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Inuy Bagayo ng Igyo ti Radyo Tiradpas, Karagiti madanunan nyo kakapintas, Inaisip mababalasang, sa opisina ti Ron Philip Marketing Corporation. Tapmin sigila maalay umutlang di 1,000 pesos no makaluwarte customer ay motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, kin may salar komiko. Don Philip Marketing Tagol Uray, kada kayo. Dagiti mo at nakabayan ti motorsiklo na kaya lang yung dagiti original OR CR Timotorio opisina natin ng Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo talaga ti saan pa ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 ng kaya lang ito i-claim sa jay opisina LTO District, Candon City. Itugot yun lang kita Xerox copy, original ORCR Timotorio, Agraman Valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipo tulay-bos manin, iuras tayo ito yung programa sa aming ngayo ginandani, tilukanda. Kitinton manun malum nulunin. Madaanan yung tumanin. Isasangbay sa maraydayaw apag tenga nyo. Alang rod papagayam nila. Ibati min tinaimbag nga oras. Kendrabiw amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control.
ni Angel Ruel Laranang, hasta mo TV sa ITPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Kento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara. Ito'y I love you, bye-bye.